Bingelela ababukeli emakhaya ngegama kaJesu Kristu. Amen. Amen. Okhulumayo phambi kwenu uSister Khethiwe wakwaNgwenya. Angihambi ngedwa, ngihamba nomyeni wami uBrother Mabutho Ngwenya. Isifundo sethu sosuku sonamhlanje ulesson 2 esikhuluma the sinner's need of Christ. Ngaphambi kokuba singene esifundweni sethu, sizokhothamisa amakhanda uma uBrother Ngwenya asikhulekela. Baba wethu osezulwini, siyakubonga ngesifundo siphe sona. Lapho sifunda ngesidingo sethu njengezoni sikaKristu. Cela ube nathi usifunde inhliziyo zethu, sikwazi ukwamukela nokuzwisisa lokho esisakufunda. Konke lokhu sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Njengoba sesengishilo babukeli emakhaya, isifundo sethu the sinner's need of Christ. Memory verse yethu tholakala kuJohn 3 verse 3 ethi, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. La siyathola ukuthi uNicodemus ubekhuluma nobani no uJesu bekhuluma noNicodemus lamazwi bekabhekise kuye. Lapho uNicodemus afuna ukuguquka khona. uJesu wamtshela ukuthi ngaphambi kokuthi ubone umbuso wezulu kuzomela uzalwe kabusha. Singene futhi ku Desire of Ages sesingenisweni sethu ithi the only hope of redemption for our fallen race is in Christ. So ithemba lethu lokuthi siguquke siphenduke sishizono zethu bani likuKristu ngoba uKristu wabhadala konke esiphambanweni. So namhlanje singaya noma kunini kuJesu Kristu sicele ini intethelelo yezono zethu. Ngabe khona ufuna ukugcwalisa kusingeniso sethu? Yebo, iverse lethu lapha lithi ngaphandle kokuzala kabusha umuntu angeke athini abone umbuso kaNkuluNkulu. Ngamanye amagama wonke umuntu ozosindiswa uzobezelwe kabusha, uzobe eyekile impilo yakhe yakuqala yakudala wathatha impilo entsha, impilo esinobani esinoKristu, impilo ethembele emandleni kaKristu engathembelanga emandleni wabantu. Amen. Singene kusifundo sethu sangesonto esithi the original state of man. Describe man's original state in Eden. Sathola la isimo sabantu ababa bebakhona kuphi entsimini yase-Eden. uNkulunkulu wahlangana nabakhe abantu wathini asenzeni umuntu asifuse. uNkulunkulu wathatha isikhathi sakhe makayenza umuntu, azange nje ayenze umuntu nje ukugijimisa isikhathi ngoba ubefuna umuntu amkhonze afane naye abe ngcwele abonise isimilo sikaNkulunkulu kuye. Ngabe khona ufuna ukungeza kuyo wona umbuzo? Engithanda lana ukuthi uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Ukusho ukuthi kwakuyintando kaNkulunkulu ukuthi enze umuntu afane naye ngokuphila iminyaka emide, afane naye ngokwesimilo nokwenza konke nje komuntu kwakuzofana nobani noNkulunkulu ngoba uzathi asifuze. Makuthi umntwana ufuze abazali bakhe kusho ukuthi wenza njengabo. So ngenhloso kaNkulunkulu kwakuwukuthi senze njengoba naye enza. Now okunye esikuthola ukuthi uNkulunkulu wathi bheka konke kunjani kuhle eseqedile ukudala, ayikho into ayisolayo. Wayithanda indalo yakhe, wayibona iphela hayi ngoba yayidalwe uye kodwa ngoba yayiphelele iyinhle ingenakho okubi okwakungabonwa yinoma umuntu, yingilosi noma uNkulunkulu. So isimo somuntu ekudalweni sasiphelele. Wayenamandla aphakemeyo, amandla angcwele, amandla avela kubani kuNkulunkulu. So umuntu wayezofana noNkulunkulu ngaphakathi, ngaphandle ngokwesimo nangaphakathi ngokwani ngokwesimilo, enze njengoba wayezoba ngumfanekiso ophelele kaNkulunkulu njengoba uKristu engumfanekiso kaBaba.
Amen. Singena kumbuzo wethu wesibili othi, how did Satan work to thwart the divine plan in the creation of man? Siyazi ke ukuthi uSathane ube nebhikisana obeba nokulwa nobani noSathane angafuni noNkulunkulu angafuni icebo likaNkulunkulu liphumelele ngabantu bakhe. Kuyini sikutholayo la? Sithola lapha uSathane mayehambisa ku-Eva ufike uyambuza ukuthi ingabe uNkulunkulu ushilo na ukuthi ningadli kuzithelo zonke ezikuphi ezisensimini. Ufaka ukungabaza enhliziyweni kabani ka-Eva. Abesethi u-Eva mayesemphendulile ukuthi kwathiwa singadli isihlahla lesi singasithinti nokusithinta, uSathane aqhubekeke athi aniye kwenzani, aniye kufa, kepha nizofana nobani, noNkulunkulu. So wabakhohlisa, wabenza babona sengathi uNkulunkulu uyabenqabela into enjani enhle ebafaneleyo, kanti uSathane unjani, ufuna ukubabulala kabathandi. So bagcina ke bedliswa ukukhohliswa ngubani, uSathane. Now konke kukhona emhlabeni, izinkani izigugu zomhlaba lakho konke, njengoba sabona uSathane lapho eqala ukutshala inkanuko ukuthi mabafise into okungamelanga bayithini, bayidle. Kuthiwa konke lokho akuveli kuBaba, kepha kuvela kubani, kuSathane inqobo lwakhe. Amen. Sichubeke siye kumsombuluko kumvulo uthi fleeing from God's presence. Umbuzo wethu wokuqala uthi, after their sin, how did Adam and Eve react when they heard the voice of God? Sebonile kuthiwa mawufunda ithi bazibona sebenqunu. Baqala manje kwesaba uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu mabezwe izigi zakhe eza kubo, njengoba wayehlaleza ebavakashela azoxoxa nabo, babethi ngaphambili mabemuzwa bajabule. Kodwa la sithola sebeqala kwenzani, ukubaleka, ngoba bengeke basakwazi ukuthi bamelane nobani, nobame phambi kaNkulunkulu. Babona ukuthi kungcono benzeni, babaleke. Yikho ukuthi uAdam ayephendula athi, ngizwe ini, izwi lakho ensimini, ngesaba, ngoba nginjani, ngingqunu, ngazifihla. So umuntu waqala ukwazi ubunqunu bakhe, waqala ukwazi isono, ngoba uNkulunkulu wayesesusile isembozo lesayisifake emuntwini ukuze angabonakala ubunqunu. Emva kokubona wazibona esenjani, esenqunu. Yingakho namhlanje makunento yenzileyo mawufika ebantwini ngicabanga ukuthi banjani, bayakubona ngathi bakubheke enhlavini zamehlo ukuthi ngempela nguwe owenze lento. So ibunqunu-ke lobo esibunikezwa yini, yisono esingeke sisinikeze ukuthula uma ngabe sonile. Kwaba njalo-ke nako Adam no-Eva, bazibona sebenqunu, baqala-ke ukubalekela uNkulunkulu. Kwaba nokuhlukana phakathi kwabo noNkulunkulu, ubudlelwano babukhona ekuqaleni baphela. Singena kumbuzo wesibili othi, why are sinful human beings unable to stand in the presence of the infinite one? Esikutholayo la ukuthi uJesu uNkulunkulu uthini ku-Exodus, uthi obona ubuso bakhe angeke ayenzeni, aphile nophila, kodwa uzenzani, uzofa. Indlela inkazimulo kaNkulunkulu ekhanya ngakhona engamelani nobubi besono. Khona ufuna ukugcwalisa? Uthi-ke uNkulunkulu mayekhuluma lapha kwincwadi kaDeuteronomy 4, ithi uNkulunkulu ungumlilo onjani, ovuthayo. UNkulunkulu onomhawu noma onesikhwele. uNkulunkulu ongathandi ukuthi kukhonzwe abanye abonkulunkulu. Uma sesonile sesingabantu abakhonze ini, abanye uNkulunkulu, ngasesenze lokho esikuthunywa ngabani, nguSathane. Asenzanga lokho esikuthunywa nguNkulunkulu. So angeke sikwazi ukuma ngaphambi kaNkulunkulu ongenasono thina sinesono. uNkulunkulu umlilo, njengoba kuthiwa umlilo ovuthayo, kusho ukuthi yonke into eyisono mayifika phambi kaNkulunkulu ayikwazi ukuma, iyashabalala. So emva kwesono somuntu esonile, umuntu wayengeke asakwazi ukuthi ajabulele ini, ubungcwele. Kuye ubukhona bukaNkulunkulu base kuyinto ebuhlungu. Kuye
kwangasathandeki. Ingakho lapho ithi yona isimo sakhe loyo muntu asisahambisani nobani noNkulunkulu, futhi akusenanjabulo kuNkulunkulu uma umuntu enjani eyisoni. Ngoba umuntu mangavunyelwa ukuthi angene ezulwini eyisoni enjalo, izulu lingaba buhlungu kabi kuye, angeke libe mnandi, angaphila impilo yokuhlukumezeka ngoba ubumnyama nokukhanya kunjani akuhlangani. Umbuzo wethu wesithathu uthi, why is it impossible for man of himself to escape the penalty of sin? Kuyini esikutholayo kulo mbuzo? Siyabona ukuthi akukho okuhle thina njengabantu esingakwenza sikuthatha into enjani embi. Kanjani izinhliziyo zethu njengoba zizimbi asikwazi ukukhipha okuhle. Isithelo, isihlahla esibi asitheli izithelo ezinjani ezimnandi, sithela izithelo ezimbi. Uma singafanisa nje mhlawumbe ama-lemon nama-orange or nama-nashes, i-nashes alikwazi ukuthela i-lemon. Asisho ukuthi i-lemon limbi, kodwa sesiyafanisa ukuthi i-lemon liyababa noma limunyu. Njengoba limuncu, i-nashes linjani lisweet. Angeke ukho isithelo senatshisi esihlahleni sani selemon. Zinjalo-ke izinhliziyo zethu noma abantu sinjalo. Akukho kuhle esingakwenza thina noma okungavela kithi, ngoba sonke sifana nani nezinto ezingcolileyo. Kuthiwa ukulunga kwethu kufana nezidwedwe ezinjani ezinukayo noma ezingcolile. So asikwazi-ke ukuthi thina sibalekele isono, kunalokho sigijima sisiye esonweni ngenxa yemvelo yethu yani yesono, ngoba sisenayo leya mvelo kaNkulunkulu eyobuhle nokulunga. So ngokwethu ithi lapha Moses prophet, it is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Lo mgodi esiwele kuwo asikwazi ukuzikhipha, sizohlala lapho size sikhitshwe ngubani? nguKristu. Ingakho sidinga amandla angaphezulu kwawethu, njengokuchaza kwaMoses prophet, amandla aphezulu, amandla angakaKristu, angewona amandla wabantu, amandla angcwele. Amen. Singene kulwesibili, the need of a savior. What must we realize about the human heart? Kuyini okumele sikuthole, siqonde ngenhliziyo zabantu? Inhliziyo yomuntu ingcwelile. Kuthiwa inhliziyo engumkhohlisi ngubani onjani? Ongayazi. Kusho iBhayibheli. Bese sithola ukuthi bonke baphumile endleleni kaNkulunkulu baya le esigangeni. Bonke bangcolile, akekho wezokuhle ngisho noyedwa. Kusho iBhayibheli. Kusho ubani? uNkulunkulu. Bese ke mayiqhubeka lapha kuRoma ngo3 verse lika 9 ithi ke angeke kulunge ngoba ngisho ngumJuda noma ngowezizwe bonke baphansi kwani kwesono. Bonke abanakho ukulunga okungokwabo, njengoba kubhaliwe ukuthi akekho olungileyo ngisho noyedwa, akekho noqondayo. So ke umuntu ngokwakhe akanakho ukuqonda, inhliziyo yomuntu yimbi ingcolile. Abantu ke bakhohlisiwe ngesimo sezinhliziyo zabo. Umuntu nomuntu uthi mayezibheka yena azibone njani elungile, acabanga ukuthi yena ungcwele, akanaso isono. Inhliziyo enjani emkhohlisayo, kunguSathani ke owenza sicabanga ukuthi nasilungile. Singene kumbuzo wesibili. Why are we as human beings unable to discern the spiritual realm and see the kingdom of God? Kunabantu othi mawukhuluma nabo abakholwa inkolo ezithile abathi thina silwa ku spiritual realm, bayayithanda ke leyo ndaba yokuthi sikubani? Siku spiritual realm. Kodwa uma bengaqonda ukuthi leso spiritual realm, lelo zinga lesimoya kulizinga elinjani futhi likuphi, bebengabona ukuthi abayazi impiyani yesimoya.
Ithi ke lana iBhayibheli izinto zesimoya azifani nezomuntu ngoba izinto zesimoya ziqondwa ngani ngesimoya. Zidinga umoya kaNkulunkulu. Akudingeki nje kumane sithi hayi siku spiritual realm. Sidinga umoya kaNkulunkulu ukuze sikwazi ukuma sihlale kulelo zinga elesimoya esiphakemeyo. Akuyona into thina singazenzela ngamandla wethu kumbe ngokucabanga kwethu, kodwa yinto esiyenza ngamandla kabani? kaNkulunkulu. Ukuqonda siuphiwa nguNkulunkulu. Ithi ke inkosana noma uNkulunkulu walomhlaba uthe wanzani? Waphumputhekisa abantu izingqondo zabo abangakholwayo. Funa ukukhanya kwenkazimulo yevangeli likaKristu oyisini ongumfanekiso kaNkulunkulu kufinyelele kubo. So uSathane uvala abantu amehlo abenze bacabanga ukuthi balwa impi yesimoya bona sebeyinqobile, kanti abakayinqobi. Abakwazi ukuzinqobela bona ngokwabo, asikwazi ukuzinqobela ngokwethu. Sidinga abani? Sidinga uKristu onguye okwazi ukulwa impi yesimoya. Ithi ke lana, the idea that it is necessary only to develop the good that exists in man by nature is a fatal deception. Abantu bathi ubuhle buvele bunjani? Bukhona ngaphakathi kwakho. Ukulunga kukhona, akukho ukulunga ngaphakathi kwethu. Ithi uNkulunkulu sonke singcolile. Siyizidwedwe ezinjani? Pho buzovela lapho ubuhle? Abukho. So ke uma singazwisisi ukuthi ubuhle ngaphakathi kwethu abukho, siyobe sesithethe inyathelo elingcono lokuthi sizwisise izinto zesimoya. Sikwazi ukuthi konke sikudingayo kumele siqale sithandaze, sibeke uNkulunkulu phambili ukuze akwazi ukwenzani? Ukusichazela ngokukamoya. Singene kumbuzo wethu wesithathu uthi, although we cannot save ourselves, what can we do? Angeke sikwazi ukuzimela or ukuzi-protect or ukuzivikela kubani? KuSathane. Uthini kuMathew uJesu? Uthi size sonke thina esenzeni esidiniwe, esisindwayo, esikhathele. Uthi size kuye uzosinika ini? Ukuphumula. Uthi size kuye sithathe ijoko lakhe ngoba ijoko lakhe linjani? Lilula alikhathazani. Uthi simnike konke, silahlele konke kuye, uzosithwalela ngoba yena unjani? Uthobekile enhlizweni yakhe, umnene futhi enhlizweni yakhe. Ingakho athini? Size ngokuba kuye kunokuphumula ongeke sikuthole kuphi? La emhlabeni. Ngabe khona ufuna ukugcwalisa? Sithola lana uKristu ethi yena kuNicodemus, ngaphandle kokuba umuntu azalwe ngobusha ngeke awuthini? Awubone umbuso kaNkulunkulu. So ngamanye amagama, ukuze thina sikwazi ukusindiswa, ukuze sikwazi ukusondela kuba kuKristu, kumele kube nenyathelo esilithathayo. Sikwazi ukuthi sizinikele kuKristu ukuthi Nkosi, thatha impilo yethu embi usinikeze impilo yakho enjani? Entsha. Thatha inhliziyo yelitshe ufake inhliziyo yani? Yenyama. Inhliziyo engaqinanga, inhliziyo ekwaziyo ukuzwisisa kumbe ekwaziyo ukuthi igoqwe ilungisiswe ngubani? nguKristu. So ukuzalwa busha kusho ukuthi sibe nempilo entsha, siyeke zonke lezi zinto ebesizenza kudala. Imicabango yethu, ukwenza kwethu, ukukhuluma kwethu, kumele kube nesifiso kuqala ngaphakathi. Umuntu azinikele bese uKristu uzokwenzani? Uzothatha ke impilo yethu ayilungisise. Singene kulwesithathu, the sinner's supplication. Buzo oqala uthi, what was the Apostle Paul's problem when he came to a full knowledge of his state as a sinner before God? Umpostoli Paul uyacabanga, abheke, abone umthetho, athi umthetho unjani? Ungcwele. Nomyalo ungcwele. Ulungile futhi muhle. Abesezibheka ke yena athi mina ngingumuntu emnyama othengiselwe esonweni. Nxa ezibona kuba umuntu wakhe wenyama othengiselwe esonweni, abone ukuthi lezi zinto njengoba zingeze simoya kangaka, umthetho
ungowesimoya akakwazi ukuzwisisa noma akakwazi ukugcina abesekhala-ke ethi maye mina muntu osizi ngubani-ke oyakuthi angisindise kulo mzimba wani wokwesono noma wokufa. So umpostoli Paulo wazibona ububi bakhe phambi kaNkulunkulu, wazibona engafanelanga. So akwanelanga nje kuphela ukuthi simbone ubuhle bukaNkulunkulu sithi uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu nozwelo, uNkulunkulu nesimilo esihle, cha. Kuthiwa kumele sivume ukuthi umthetho ulungile. Singavumi nje kuphela, sikhale njengoPaulo wakhalayo wathi ngithengiselwe kuphi esonweni. Bese sicela ukuthi uNkulunkulu makasikhiphe kuleso sono, asifake endaweni engcono. Sifise, kuthiwa umpostoli Paulo wafisa ukuhlanzeka, wafisa ubumsulwa, wafisa ukulunga, wafisa izinto zonke ayengenamandla okuzenzela zona, ezinye ezilungileyo ezifuna nguNkulunkulu. So bakhona abantu abaningi abazibonayo ukuthi abanawo amandla, futhi abafisayo ukuthi impilo yesimoya le enhle ehambisana noNkulunkulu bayithini, bayiphile. But inkinga-ke ukuthi abantu sizifunela ngamandla wethu leyo mpilo, ngokwethu angeke sikwazi ukuyithola. So uKristu-ke kuthiwa usibhekile, uyasondela kithi asincenge, abuze-ke njengoba wafika kuleya ndoda esechibini laseBethesda wathini, uyathanda na ukuphola? Leya ndoda yabonisa ngezenzo ukuthi yathanda ukuphola, ngempela yaphola. Umbuzo ubusuthi thina-ke uKristu uma ebheka thina ekhulumisana nathi ebuza ukuthi uyathanda na ukuphola, simphendula sithini? Umbuzo wethu wesibili othi, by what means was Jacob assured by God that he was not forsaken when he fled from his brother Esau? Sibona uJacob ebaleka emva kokuthatha ubudlelwano bukabani, ubuzibulo bomfowabo Esau ngobuqili. Wahlala ke iminyaka kwagcina sekufuthisa kumele aphethini abuyele. Kodwa engakabuyeli simthola lana uJacobe ekhathazekile kakhulu. Kuthiwa waze walala eqambe lamatshe. Mayeleleke wasebonile lelide livele ezulwini lizofika lapha emhlabeni, ebona ini izingilosi zisehla zisenyuka zisiyaphi ezulwini, zisiya ezulwini, zehle zivele ezulwini zidle zize emhlabeni, zisuke emhlabeni zenyuke ziye kuphi, ziye ezulwini. Wasekhulumisana-ke noNkulunkulu, uNkulunkulu wathi kuye kuthiwa inkosi yayimile ngaphezulu kwaleli lele, yasesithi ngiyinkosi uJehova uNkulunkulu kabani, ka-Abrahama uyihlo, noNkulunkulu kabani, ka-Isaka. Umhlaba lo omi phezu kwawo ngizakunika wona, kumbe lo olele kuwo, ukuze ube yini, yifa lakho wena nenzalo yakho. So lelo lele ayelibona uJacobe uthiwa kwakunguKristu, onguye oyenza kube nobudlelwano phakathi kwezulu nomhlaba, phakathi kwabantu nobani, noNkulunkulu. So engenathemba uJacobe, esebumnyameni, kunzima nokuthandaza, eyedwa uNkulunkulu wamvikela, wakhulumisana naye, wambonisa ini, insindiso, ukuthi noma ngazange ayibone ngendlela thina sesiyibona ngayo namhlanje, kodwa wabona waba nethemba ukuthi ngempela uNkulunkulu ukhona futhi uzongithini, uzongisindisa. Singene kulesine, connecting heaven and earth. Umbuzo wethu wokuqala uthi, what is the lesson to be learned from the ladder that Jacob saw in the wilderness? Bese sishilo ukuthi leli lele lingubani, linguJesu Kristu. uKristu uthe khuluma-ke ngenye imini nomunye umfundi, kumbe wayeza kuba ngumfundi wakhe uNathaniel, athini, ngiqinisile ngithi kuwe kusukela manje uzawubona izingilosi zisehla zisenyuka ngobani, ngindodana yomuntu.
zisiye ezulwini zivele ezulwini. So wambonisa kuNathaniel ukuthi ngempela uKristu wayelilolele elabonwa ngubani? Elabonwa nguJakobe ngesikhathi elele. Ngoba uKristu nguye yedwa esikwaziyo ukusindiswa ngaye. Uthi uPawuli kwincwadi yemisebenzi, ithi incwadi yemisebenzi sorry, not uPawuli, imisebenzi ithi yona alikho elinye igama esingathini? Sinda ngalo. Esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likabani? LikaJesu Kristu. So ke insindiso yethu kuKristu, ukona kuka-Adam kwasifaka ekufeni. Iyasho kuRoma 5 verse 12 nakuRoma 5 verse bani? Verse 18 ukuthi ngokona koyedwa ongu-Adam sonke safinyelelwa yini? Ukufa. Kepha ngokulunga koyedwa okungubani? OkunguKristu sonke sathola insindiso. So insindiso yethu siyithola kuKristu kuphela. Nguye yedwa indlela, njengoba sisho ukuthi uyindlela neqiniso kuphela. Nguye kuphela indlela yakuya ezulwini kwethu. Ngaphandle kwakhe hayi singavele sikhohlwe ngani? Sikhohlwe ngezulu. Singena kumbuzo wethu wesibili wokugcina. Describe the connection that Christ mediation has established. Ithi laphana, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Silungisiswa kuphela mahala ngani? Yes, ngomusa ukubani? OkuJesu Kristu. Ingakho kufika ku-Ephesians 2 verse 8 and 9 ithi we are justified by what? By grace. And that not of ourselves, but it is the gift of who? Of God, lest any man should boast. So ke uKristu ke wasinikeza lobu ukuba ngummeli kwakhe kithi. Ngaphandle kwakhe asilungisiswa. Size sikwazi uxolelwa kwezono zethu ezidlulileyo nje kungenxa kabani? KaJesu Kristu owafayo waba yimvana ehlanza izono zethu. Usho njalo uJohane uthi bheka iwundlu likabani? Iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe mayezobhabhathiza uKristu. So uKristu nguye kuphela ongumsindisi wethu. Kuthiwa kwasekwenzeke igebengu elikhulu phakathi kwabantu noNkulunkulu, phakathi komhlaba nani? Nezulu. uKristu ke nguye wakwazi ukuthi elule isandla sakhe afinyelele emhlabeni, abambe abantu abayizoni ngesandla sakhe, aphinde ngesandla sakhe esinye abambe ubani? uNkulunkulu, abambe ubuntu nobungcwele. Yingakho sikwazi ukuthi siphinde sithini? Sisindiswe ngoba uKristu wafaka ibridge la besingeke sisakwazi ukuwela leli gebe elivulekileyo noma lo mfula noma lo mgodi osuvulekile, ukuthi uma ngabe uKristu engekho besizowela, singasakwazi ukuthi besizowela phakathi, besingeke sidlule, singasakwazi ukuthi sithini? Sisindiswe. So inhliziyo kaNkulunkulu ihlala ifisa njalo ukuthi abantwana bakhe bangaphenduka, ngoba kuthiwa uNkulunkulu indlela asithanda ngayo, uthando lwakho lwedlula ukufa ngokwakho. Yingakho wazi wanikela ngendodana yakhe ukuthi izofa. Wabona kungcono adlule kufeni. Isho njalo le nkulumo ethi uthando lwaNkulunkulu lwedlula ukufa, lusho khona ukuthi wakubona kufanele ukuthi azosifela ukuze sikwazi kwenzani? Ukusindiswa ngensindiso kaKristu, ngokufa kwaphila kwaKristu nangokufa kwakhe nokusimela kwakhe. Umsebenzi wezingilosi nawo uyingxenye yalokho. Siyakwazi-ke ukuthi sithini? Sithole insindiso. So-ke kumele simbonge kakhulu uKristu ukuthi ngaphandle kwakhe besingeke sisindiswe, besilahlwa, kuvele kuphele ngathi. Amen. So siyabona ngempela uthando lukaNkulunkulu analo for abantu bakhe. Akakhethi ke balala muntu, akakhethi ukuthi umude, umfishane, unemali, uyaswela. Unothando lwawo wonke umuntu, and akafuni ukuthi namunye aluze ini? Izulu. So uyafuna ukuthi sonke sibe nengxenye yokuhlanganyela naye kuphi? Ezulwini, siphenduke njengengelosi. Kuthiwani? Izulu liyajabula nengelosi uma kusinda umphefumulo owodwa. So siyabona ukuthi celebration yenzakala ezulwini ngomuntu owodwa singakhe la emhlabeni. So siyabona ke ukubaleka kothando lukaNkulunkulu ngomuntu othe wamdala. Uma sivala isifundo sethu sosuku, sizokhothamisa amakhanda sikhuleke.
Baba ethu osezulwini, siyabonga ithuba osiphe lona kunesikhathi samanje. Sibonga isifundo osibusise ngaso esisikhuthazayo ngendodana yakho osiphe yona eyodwa ukuthi izosifela ukuthi sisindiswe. Siyabonga uthando lwakho olungapheliyo, siyabonga umusa wakho. Sicela usisize konke esikufundayo makube lokho kuzothola indawo ngaphakathi enhlizweni zethu, engcondweni, siphile. Masingagcineli thina sodwa kodwa masitshele nabanye esihlangabezana nabo la ngaphandle. NgoJesu Kristu othe wasifela sonke esiphambanweni ukuthi sisindiswe. Siyabonga konke lokho ngegama kaJesu Kristu ukuthi uzosiyenzela kuze bephakade. Amen. Amen. Sibonge kubalaleli, kubabukeli emakhaya. Siphinde sihlangane futhi kwesinye isifundo esilandelayo. Amen. Amen.